dore impamvu utagomba gushya ubwoba kubera coronavirus. Coronavirus bigeze hafi yacu kurusha uko twayumvaga mu mezi abiri ashize. Kenya, Ethiopia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda, hafi buri wese aribaza ko ari ikibazo cy'amasaha cyangwa iminsi kavugwa n'ahandi muri aka karere. Gusa ntukwiye gushya ubwoba, dore impamvu. Ubu bwoko bushya bwa coronavirus bwahawe izina rya COVID-19 buri mu bwoko bwa za virusi, udukoko duto cyane tutaboneshwa amaso bita corona. Utu dukoko turandura cyane ariko ntidutinda mu mubiri w'umuntu. Iyo tugeze mu muntu tujya mu mazuru, mu muhogo no mu bihaha, tugatangira kuzahaza umubiri kimwe na virusi isanzwe itera ibicurane bisanzwe. Ese yica ku rugero rungana rute? Iyi virusi irihuta cyane mu kwandura no kwiyongera, ariko ingufu zayo mu kuzahaza umubiri kugeza ku rupfu rw'umuntu ziri hasi. Ku bantu bayandura ishobora kwica hagati ya 2% na 3% gusa byabo. Ibyago by'uko yakwica umuntu bifite gusa abantu bari hejuru y'imyaka 60 n'abantu basanzwe bafite ibindi bibazo by'ubuzima mu mubiri. Kuki yaciye igikuba? Ibihuha no kutagira amakuru nyayo nibyo bitera ubwoba abantu, igikuba kigacika kuko iyo virusi ari nshya, abantu ntibaba bazukana bwayo nuko bayirinda. Ninyirware zanyica? Oya, 80% by'abayirwara bagira ibimenyetso byayo. Indwara itera byoroheje kandi iyi virusi igapfa igashira mu mubiri wabo mu gihe cy'ibyumweru 2. Nyinshi muri izi ndwara itera zisanzwe zivurwa zigakira iyo zivuwe kare. Ese itera izihe ndwara ku ruhe rugero? Abantu bakuze bagira ibyago kurushaho kuko ituma baremba kubera intege z'umubiri. Ku bantu bakiri bato cyangwa abana, ibimenyetso byazo biba byoroheje. Abana se bo barayandura. COVID-19 coronavirus biboneka ko ari gake cyane ifata abana, n'abifashe ibimenyetso byayo biba byoroheje. Mu bantu bose bamaze kuyandura ku isi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko 2% gusa ari abantu bari munsi y'imyaka 18. Muri abo nabo munsi ya 3% nibo bagaragaje indwara iyi virusi itera zazahaje bakaremba. None se yandura ite? Kimwe na virusi itera ibicurane bisanzwe, iva ku muntu wirwaye mu matembabuzi yose ava mu gukorora, kwitsamura, kwikora mu maso, ku munwa no ku mazuru, ikajya ku muntu utarayanduye muri ubwo buryo. Iyandurira kandi mu kwegerana cyane, nibura muri metero 1 n'uyifite, cyangwa gukora ku bikoresho byakoreshejwe n'uyifite. Ese ishobora kwandurira mu biryo? Oya, nta byemezo bya gihanga birahamye ibi. Ndetse na virusi za corona zabanjirije nka SARS na MERS byabonetse ko zitandurira mu biryo. Kurya inkoko cyangwa amagi byanduza coronavirus? Oya, ntabwo ubushakashatsi burabyemeza. Gusa abahanga bavuga ko ari byiza buri gihe guteka inyama n'amagi bigashya neza. Ndayirinda nte? Irinde gukora ku bantu benshi no kujya hari abantu benshi. Irinde kwikorakora mu mazuru, mu maso, ku munwa mu gihe waba wakoze kwa yanduye cyangwa aho iyi virusi iri ihita ikugeraho. Karaba intoki kenshi n'isabune kuko iyi virusi yicwa n'amazi meza n'isabune mu gihe yaba iri ku ntoki zawe itaragera ku gicumbi cyayo, mu muhogo, mu bazuru no mu bihaha. Niba ukeka ko waba warayanduye, ishyire mu kato, uhamagara abaganga. Bwa mbere byaba byiza kuri telefone. Ibimenyetso bya coronavirus ni umuriro, gukorora no kunanirwa guhumeka neza, bijya gusa n'iby'ibicurane, grippe cyangwa cold bisanzwe. Byo bishobora kugaragara hagati y'iminsi 2 na 14 iyi virusi ikugezeho. Niba ufite ibi bimenyetso wishyura ubwoba, ushobora gukoresha uburyo bwo kuzibura inzira z'ubuhumekero, steam, 2 ku munsi, ukanywa amazi kenshi, ugakaraba intoki kenshi, wirinda gukwiza virusi, ukavugana n'abaganga kandi ugafata imiti baguhaye. Coronavirus uyirwaye ntakunze kuribwa mu muhogo gapfura, kandi ntakunze kugira ikimyira mu mazuru, runny nose. Ibyayo ni umuriro, gukorora no kunanirwa guhumeka neza. Nakwipimisha coronavirus ngize ibimenyetso cyangwa nanayipimisha gusa ngo menye uko mpagaze?
oya, gupima coronavirus bikorwa gusa bisabwe n'abaganga igihe gusa umuntu yiswe ko akekwaho iyi ndwara. Kuki ahantu hose badapima iyi virusi? Ibihugu byo mu karere ubu bimaze kugira ubushobozi bwo kuyipima, ariko ipimwa na laboratoire nkeya zabugenewe gusa. Impamvu ni uko iyi virusi yandura cyane, bityo hateganywa za laboratoire zifite ubushobozi bwo kugenzura izi virusi. Izo ni laboratoire zo ku rwego rwa biosafety level 4, nizo gusa zishobora gufata ibipimo bya coronavirus. Uwanduye iyi virusi arayikira burundu? Yego, kugeza ubu 80% by'abayanduye bayikira badakeneye ubuvuzi budasanzwe. Ibimenyetso byayo, umuriro, inkorora no kunanirwa guhumeka neza, nibyo bivurwa bigakira mu gihe iyi virusi igenda ipfa mu mubiri igashira. Kimwe nuko nta muti cyangwa urukingo biraboneka bivura virusi itera ibicurane bisanzwe, coronavirus nayo ntirabonerwa umuti cyangwa urukingo. Kurya tungurusumu birayirinda? Nta bushakashatsi bwa siyansi bwemeza ko birinda iyi virusi. Ikirere gishyushye kirinda ikwirakwira ryayo? Abahanga bemeza ko ubushyuhe n'imirasire y'izuba bigabanya ikwirakwira bya coronavirus. Iyi virusi imara igihe kingana gite ku bintu yagezeho? Hagati y'amasaha 8 n'10 ku hantu horohereye nko ku giti kidatunganyije, iponge, igikarito, n'amasaha arenzeho kuri ayo ku hantu hakomeye, ku kirahure, plastiki, icyuma n'urubaho. Coronavirus igera mu matungo yo mu rugo? Nta bushakashatsi bugaragaza ko amatungo yororerwa cyangwa inyamaswa zo mu rugo bitwara coronavirus. Gusa ni byiza buri gihe gukaraba neza intoki mbere yo gukorakora ayo matungo n'inyamaswa. Ibi bintu bitatu byo gutsinda iyi virusi: icya mbere ni ukwirinda, icya kabiri ni ukurinda abo mubana, icya gatatu ni ukurinda umuryango mugari waho uri. Kwirinda: gukaraba intoki buri gihe n'isabune nyinshi n'amazi. Horana imiti yagenewe kwica imyanda mu gihe udafite amazi n'isabune hafi yawe. Wikwikora ku mazuru, umunwa n'amaso n'intoki zisa nabi. Irinde kwegera cyane, nturenge metero imwe umuntu ukorora cyangwa witsamura. Irinde indamukanyo zo guhana intoki. Hanyuma rinda abo mubana. Irinde gukorora no kwitsamura mu ntoki. Koresha impapuro z'isuku zabugenewe kandi uhite uzijugunya. Naba nazo itsamurire mu bizigira by'inkokora, wijya ahantu hari abantu benshi niba urwaye. Kurinda umuryango mugari wahuri. Niba wumva utameze neza, jya kwa muganga. Niba ufite biriya bimenyetso, guma mu nzu kandi wishyire mu kato. Hamagara abaganga kuri telefone ukurikiza amabwiriza yabo. Ntukwiza amakuru ayo ariyo yose. Sangiza abandi amakuru yatanzwe n'inzego zizewe cyangwa abaganga. Aya makuru ntasimbura inama z'abaganga, yegeranyijwe gusa kubw'impamvu zo guha abantu amakuru kuri coronavirus. Yegeranyijwe hifashishijwe amakuru atangwa na OMS n'ikigo cya leta y'Amerika Centers for Disease Control and Prevention.